kao što vidite, danas ne igramo ništa i vraćam se nakon dugo vremena. Zašto ova pauza bila? Zato što mi se nisam imalo za YouTube, pa tako da sam odlučio da se opet vratim. I ajde da mi krenemo na naš posao, na naš tutorial. Znači danas ću vam pokazati kako da instalirate Snow Mode u GTA San Andreas. Šta treba prvo da odredite? Da uđete u da prebacite ove dva fajla na ekran, znači da ih ekstraktujete. I sada sačekam da se ekstraktuje. I kao što vidite, ovo se ekstraktovalo. Sada izađemo iz ovoga, sada uđemo u Crazy IMG editor i isto tako se njim uradite, ali on je na sekundi gotov. I sada što vam treba? Treba će vam, sada trebate ući u Crazy IMG editor, uđete u ovo. Ovo jest neki jebački jezik, ali to nas ne interesuje. Znači idete na ovo ovdje, na ovaj ovdje file. Nađete gdje vam je instaliran GTA San Andreas na računaru, uđete u njega, nađete Models, GTA 3, IMG i sada. Znači šta sada radite u ovim svim jevačkim fajlovima, pizdama materna, idete na ovo drugo i vidite ova kutija sa plusićem, idete na to ispod i sada nađete gdje je Snow Mode, nađete njega, kopirate sve, CTRL-A, isto ovako možete ući, ali to malo traje, tako da će mi to ovako nabrzati. Dobro, jesmo da malo traje, ali će mi to ubrzati. I evo ga, to je gotovo. Sad idete na otvori i sada sačekate da vam se ovo ovdje ispuni. Ja ću ubrzati tako da to vama ne bi dugo trajalo. I evo ga, kao što vidite, ovo je već gotovo. Sada jednostavno izađete na X, izađete iz svega ovoga i sada trebate da uđete u San Andreas da provjerite da li ga radi. Tako da vam se ja javljam iz San Andreasa. I ljudi, kao što vidite, ulazimo na server San Marino jer ja tamo sam igrač već duže vrijeme i imao sam neki problem s administracijom, banovi i tako to. Tako da trenutno se nalazimo na serveru, na San Marino i sada ću vam da pokažem da Snow Mode radi. Znači pogledajte cestu, pogledajte žbunje, pogledajte sve. Sad ćemo se malo provoziti na server, ja ću malo ubrzati pošto malo muzike je. I ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako se, znači ja sam vas ispoštovao, ispoštujte vi mene, to znači da šerijete klip, da ga lajkujete, komentaršete, da se subscribe-ujete na moj kanal. Ja bih vam bio mnogo zahvalan za to i ako nisam na početku rekao, linkovi od Snow Moda i od Crazy IMG editora će biti u mojoj deskripciji. Tako da vidimo se vrlo uskoro i to je u narednom klipu. Ćao!